Ndagusuje mwifurije kugira ibihe byiza nkuhaye ikaze mu makuru agezweho tugiye kuganiraho ni amakuru ari kuvugwa mu Rwanda mu karere muri rusange turaza kwibanda ku mutekano ariko kandi n'andi makuru ya diplomasi yose turaza kuba tuyagarukaho unyemerere nkubwire ko ndaza kukubwira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amakuru agezweho amakuru ari kuvugwayo hariya muri biriya bice aho twirwaneho yamaze kwisubiza agace ka Poezero akana agace kari kamaze iminsi kari kugenzurwa n'uruhande rwa leta ubwo ndi kuvuga FIDC nabo bafatanya kurwanya M23 ndetse na twirwaneho ndaza kukubwira operation yose uko yagenze uko byagenze kugira ngo twirwaneho yisubize aka gace ka Poezero imujye kandi ndaza kukubwira n'ibindi byinshi bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ndaza kukubwira byinshi bitandukanye kuri iyi ntambara M23 yambariye urugamba bundi bushya ibi byose turaza kuba tubigarukaho nimujye kandi ndaza kukubwira ko u Rwanda rwahaye Amerika amakuru y'ubufatanye bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na FDLR na yahe makuru yatanzwe ayo yose niyo turaza kuba tugarukaho muri iki kiganiro makuru turaza kuba tubigarukaho ndaza kukubwira kandi byinshi bitandukanye inkuru yatunguranye inkuru yateye abanzi ubwoba ndavuga abanzi b'u Rwanda hagaragaye itandukaniro rikomeye hagati ya Louise Mushikiwabo nabo bahataniye kuyobora umuryango uvuga ururimi rw'igifaransa turaza kuba tubigarukaho byose uko bimeze ndetse kandi ndaza kukubwira naho uyu munsi amahirwe ari by'umwihariko kuri Louise Mushikiwabo ukomeje gutera ubwoba abanzi dore ko bitewe n'amakuru ari kugenda aturuka mu bihugu bigiye bitandukanye bivuga ururimi rw'igifaransa aya makuru aragaragaza ko Louise Mushikiwabo ashobora kuyobora indi manda ibintu araza kuba yihariye kubera ko n'umwihariko wa Louise Mushikiwabo kuyobora manda zirenga ebyiri uyu muryango uhuza ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa ibi byose turaza kuba tubigarukaho n'ibindi byinshi bitandukanye amakuru agiye agezweho yose turaza kuba tuyagarukaho muri iki kiganiro nyemerere muhe ikaze ariko kandi mubwire ko usabwa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi hanyuma ariko kandi usangize inshuti zawe aya makuru niba ushaka no kwamamaza kandi ushobora kuza kuduhamagara kuri nimero ziri muri description y'iyi channel hanyuma kandi tukajya tubana umunsi ku munsi tunamamaza ibikorwa byawe nyemerere nk'ikaze aya makuru tuyahere hano mu Rwanda aho hagaragaye itandukaniro rikomeye cyane hagati ya Louise Mushikiwabo nabo bahatanye kuyobora uyu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa ibi ni byatangajwe na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko hagaragaye itandukaniro rikomeye mu bushobozi bw'abakandida bane bahataniye kuyobora umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa aba bakandida ni umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo Juliana Amato Lumumba wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kuamba Ba wo muri Mauritania ndetse na Dacia Sialus wo muri Romania Minisitiri Nduhungirehe yitabiriye igikorwa cyo kumva imigabo n'imigambi y'abakandida cyitabiriwe n'abagize inama y'abaminisitiri b'uyu muryango nyine i Paris mu Bufaransa kwa 30 Kamena 2026 Minisitiri Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko iki gikorwa kibaye ku nshuro ya mbere kiri mu mavugurura yazanywe n'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Louise Mushikiwabo kikaba cyaritabiriwe n'abahagarariye ibihugu 49 barimo abaminisitiri 23 Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko abakandida batatu bitabiriye iki gikorwa imbona nkubone Juliana Lumumba we yitabira yifashishije ikoranabuhanga rihuza amashusho uyu nyine nuhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba ari we mukandida iki gihugu cyatanze Olivier Nduhungirehe yatangaje ko buri mukandida yafashe iminota 20 yo kwisobanura no gusobanura imigabo n'imigambi afite n'iminota 30 yo gusubiza ibibazo by'abagize inama y'abaminisitiri y'uyu muryango Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko nyuma y'iki gikorwa abagize iyi nama banzuye ko abakandida basobanuye imigabo n'imigambi yabo mu buryo bwubaka kandi ko nta guhangana kwabaye hagati y'ibihugu cyangwa bo ubwabo ati aba bantu banashoboye kuganira
mu bupfura no mu kubahana ubwo bari mu gikorwa cyo kwakira cyayobowe na perezida w'uyu muryango wo muri Cambodia. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko abagize iyi nama babonye itandukaniro rikomeye hagati ya mushiki wabo n'abandi bakandida mu bijyanye n'ubunararibonye, ubushobozi n'ubuhanga, ariko ibyo bidakuraho ko buri wese afite aho ashaka kugeza uyu muryango. Nyuma y'iki gikorwa ikizakurikiraho ni inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zo muri uyu muryango nyine iteganyijwe mu mujyi wa Phnom Penh muri Cambodia ku tariki ya 15 n'iya 16 Ugushyingo 2026, akaba ari nayo izatorerwamo umunyamabanga mukuru w'uyu muryango. Amakuru aturuka muri biriya bihugu bigiye bitandukanye aragaragaza ko Louise Mushikiwabo akomeje kujya imbere, akomeje kugaragara imbere ku rutonde rw'abantu bagomba kuba abatorerwa kuba umunyamabanga w'uyu muryango ku nshuro ya gatatu. Uyu Louise Mushikiwabo ku rugero, kuko wenda nk'ubu bakubwira ko Louise Mushikiwabo afite amanota 30/35 mu bantu bakunzwe. Nuko ngo muri aba bakandida ukunzwe cyangwa se ufite population nini, uyu Louise Mushikiwabo afite amajwi 30/30, amanota 30/35, ni mu gihe uwitwa Dacian Cielos afite 19/35, niwe wa kabiri umukurikiye. Uwitwa Kumbaba afite 17, ni mu gihe uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari we wa nyuma ufite amajwi 16 mu bakunzwe. Ni mu gihe kandi ku kijyanye na solidarite ku manota 25, Louise Mushikiwabo ni uwa mbere afite 21/25, ni mu gihe uwitwa Dacian Cielos ni wa kabiri, baranganya amanota n'amanota 21/25. Uwitwa Kwambabe afite 10, ni mu gihe uwitwa Julian Amato Lumumba afite amanota 7. Uyu ni wa wundi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma abakunzwe n'ibihugu bya Afrika, donc abashobora gutorwa n'ibihugu bya Afrika ku manota 20 n'ubundi Louise Mushikiwabo arayoboye afite amajwi 10, amanota 18/20. Uwitwa Dacian Cielos ni wa kabiri n'ubundi akuru rutonde ho Dacian Cielos we n'uwa nyuma kuko afite amanota 10, ariko biranumvikana kuko si umunyafrika. Ni mu gihe witwa Julian Amato Lumumba wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo we afite amanota 17. Urumva nyine ararushwa inota na Louise Mushikiwabo. Ku bijyanye na programme commerce cyangwa se ku bijyanye n'ubucuruzi, abakora ubucuruzi uburyo bagiye batora cyangwa se uburyo bigaragara ko bashyigikiye aba bakandida, Louise Mushikiwabo ni uwa mbere n'ubundi afite amanota 12/15. Abandi bakandida bose baranganya amanota 9/15. Ni mu gihe kandi uramutse ugiye ku cyitwa kuri Qualité de dossier afite amanota 3, abandi nabo bakagira amanota 2. Totali kwijana Louise Mushikiwabo n'uwa mbere afite amanota 88, muri rusange nyine ni uwa mbere n'amanota 88 kwijana. Uwa kabiri ni Dacian Cielos, uyu nguyu afite amanota 62, ni mu gihe kandi uwitwa Kumbaba afite amanota 58, ni mu gihe uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Julian Amato Lumumba, uyu nguyu akaba afite amanota 51 kwijana. Bisobanura ko kugeza ubu Louise Mushikiwabo afite amahirwe 84 kwijana byo kuba yakwegukana amatora yo kongera kuyobora cyangwa se kuba umunyamabanga mukuru w'uyu muryango uvuga cyangwa se uhuriyemo ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Ibyo rero ni bimwe mu byo wamenya ku makuru ari kuvugwa hano mu Rwanda. Ni mu gihe n'ubundi ku zindi nkuru zirebana n'igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rukaba rwamaze guha Amerika amakuru y'ubufatanye bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na FDLR. Aya ni amakuru leta y'u Rwanda yamaze kuba yohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda
rwahaye leta zunze ubumwe za Amerika amakuru agaragaza ubufatanye bw'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Mu kiganiro na radio mpuzamahanga y'Abafaransa, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda rwamenyesheje Amerika ko umuhungu wa Habyarimana Juvenal witwa Jean-Luc Habyarimana na Fabien Singaye bakiriwe i Kinshasa. Yagize ati twahaye umuhuza makuru yose agaragaza ubufatanye bukomeje hagati ya Perezida Tshisekedi ingabo ze ndetse na FDLR, ariko kandi n'umutwe wa politiki uri kugerageza gukora binyuze mu bantu baba ino nka Jean-Luc Habyarimana na Fabien Singaye bageze i Kinshasa. Nka Jean-Luc Habyarimana yafotorewe i Kinshasa. Ibi byose Ambasaderi Olivier Nduhungirehe agaragaza ko ari uburyo bw'ubugambane abangaba ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gucura umugambi w'ubugambanyi ku gihugu cy'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko nubwo mu mwaka ushize leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiranye n'u Rwanda amasezerano y'amahoro bibifashijwemo na Amerika, ubutegetsi bw'Kinshasa budafite ubushake bwa politike bwo kuyubahiriza. Yasobanuye ko nta bushake bwa politike leta ya Kongo ifite bwo gusenya umutwe wa FDLR, kuko aho kugira ngo ibyubahirize nk'uko ibisabwa n'amasezerano y'amahoro ya Washington yakomeje kuwufasha mu rwego rwa gisirikare. Tariki 29 Werurwe 2026 umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Jacques Nduru Charigonza yageze mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo atangaza ko ibikorwa byo gusenya bitangiye. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati ariko icyakurikiyeho nyuma y'iminsi ibiri itariki ya 31 Werurwe bohereje kajugujugu ebyiri muri Warikare zijyanira FDLR intwaro, amasasu n'amafaranga. Aya makuru twayahaye Abanyamerika. Kwa 27 Kamena umujyanama wa Perezida wa Amerika mu bijyanye n'ubufatanye na Afrika Masad Boris yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko leta ya Kongo itubahirije isezerano ryo gusenyera FDLR byibura mu bice igenzura. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ari ingenzi ko n'umuhuza yiyemerera ko leta ya Kongo itigeze isenya FDLR, bityo ko niba atabogamye akwiye kwifatira ibihano mu rwego rwo kuyishyiraho igitutu kugira ngo yubahirize amasezerano. Ibi rero akaba ari bimwe mu birego u Rwanda rwamaze kuba rushyikiriza leta zunze ubumwe za Amerika. Ni birego bireba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abafatanye nayo kurwanya u Rwanda ndetse kandi FDLR muri rusange. Ibyo nibyo twaba tugarutseho kuri iyi nkuru. Ni mu gihe ariko kandi hari ibinyoma biri mu ibaruwa FDLR yandikiye leta zunze ubumwe za Amerika. Ibyo ntabwo byagarukiriye aho ngaho gusa, kubera ko FDLR nyine nayo yahise yandikira ibaruwa leta zunze ubumwe za Amerika ku itariki ya 2 Nyakanga 2025. Ni ku munsi w'ejo 2026 ni ku munsi w'ejo bundi ushize. Victor Byiringiro ufatwa nka perezida w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR yandikiye perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ibaruwa ivuga ko uyu mutwe ushaka kugira uruhare mu kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Muri iyi baruwa yashyizwe muri raporo y'impuguke za Loni kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yari ifite umutwe ugira uti Contribution de FDLR pour ramener la paix dans la région de Grand Afrique. Ati FDLR rero yagerageje kwerekana nk'umutwe wa politiki ushaka amahoro urengera impunzi z'abanyarwanda ziri mu burasirazuba bwa Kongo, ariko raporo ya Loni yo igaragaza andi makuru anyuranye n'iyo mvugo ndetse ikerekana ko FDLR iyobowe gisirikare kandi ari umutwe wubakitse, nubwo bagaragaza ko rwose atari umutwe uharanira amahoro nk'uko bo babyivugira. Byiringiro uzwi none nka Gaston Iyamuremye yabanje gushimira Amerika ku ruhare yagize mu masezerano y'amahoro ya Washington yashyizweho umukono kwa 27 Kamena 2025 hagati y'u Rwanda na Kongo. Yavuze ko FDLR ishyigikiye ibikorwa byose by'ukuri bigamije kugarura amahoro arambye. Ibi byose rero akaba ari ibyagiye byandikwa mu ibaruwa yanditswe na FDLR rero ikaba ikomeje kugaragaza cyangwa se kwigaragaza nk'umutwe ushaka amahoro. Ikibazo gikomeye kiri mu buryo FDLR yisobanura muri iyo baruwa. Uyu mutwe uvuga ko utigeze uba ikibazo ku Banyarwanda, nyamara inshuro nyinshi waragabye ibitero cyane cyane mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda
ukica abasivili, ugasenya, ugatwika, ukanasahura. FDLR kandi yanditse ko ari umutwe w'iterabwoba cyangwa w'abajenosideri. Yanditse ko atari umutwe w'iterabwoba cyangwa abajenosideri bihabanye n'amateka n'ibikorwa byayo bizwi mu karere no mu mahanga. Abawushinze ni abagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu 1994 mu Rwanda. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye igaragaza FDLR nk'umutwe uri ku rutonde rw'iyafatiwe ibihano ku rwego mpuzamahanga kandi ukomeje kugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impuguke za Loni zivuga ko FDLR yiciyemo ibice bitatu by'ingenzi: FDLR Foka nk'igice cy'ingenzi, FDLR Ruda ndetse na FDLR FPP. Leta y'u Rwanda igaragaza ko ikibazo cya FDLR ari icy'umutekano. Perezida Paul Kagame yigeze kuvuga ko abarwanyi bose uyu mutwe waba ifite igihangayikishije cyane kiwuturukaho ari ingengabitekerezo ya jenoside ukwirakwiza. Akaga gakomeye umutwe uteza mu karere nuko katumye amasezerano y'amahoro ya Washington, imyanzuro myinshi y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano isaba leta ya Kongo gusenya FDLR. Abarwanyi bifuza gutaha bakabifashwamo, gusa nyine uyu mutwe wabaye cyangwa se waratsembye wanga kuva kwizima. Munyemerere mbere yuko dusoza aya makuru twerekeze noneho mu ntambara cyangwa se ku mirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari kuva ku rugamba nonaha ni amakuru agezweho avuye ku rugamba nonaha, ndetse kandi twirwaneho yisubije Puezero yari ibirindiro bikomeye by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Puezero yari maze igihe kinini iri mu maboko ya leta ya Kongo ndetse n'abarundi. Kuri iyi nshuro twirwaneho yongeye gukora iyo bwabaga yisubiza iki gice cya Puezero. Umutwe witwaje intwaro wa wa twirwaneho wisubije agace ka Puezero kari ibirindiro bikomeye by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi. Koloneli Fideli Rugabo uri mu ofisiye bakuru batwirwaneho yatangaje ko bafashe Puezero, Baruta, Karonge, Bicumbi na Rubemba mu masaha ya saa 8 y'igicuku cyo kuwa 4 Nyakanga 2026. Yagize ati ibikorwa bya gisirikare muri Puezero birangiye aka kanya saa 8:35 ni mu rukerera mu kanya nyine birumvikana. Puezero, Baruta, Karonge, Bicumbi na Rubemba byafashwe. Abanzi bakuye imishwaro mu buryo burindwi. Ayo ni amagambo yatangajwe n'uyu Koloneli Fideli Rugabo. Uyu murwanyi yatangaje ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iz'u Burundi, umutwe w'iterabwoba wa FDLR na Wazalendo zitewe ikimwano n'abarwanyi batwirwaniwe na M23. Yaboneyeho umwanya asuhuza abo muri Fizi na Baraka, aca amarenga ko naho bashobora kuhafata kubera ko ngo gahunda no kwerekeza muri Fizi ndetse no mu bice bya Baraka. Twirwaneho ifashe Puezero n'ibice bihana imbibi nyuma yo gufata ibindi bice by'ingenzi biri mu nkengero za komini Minembwe birimo Mikenye ndetse na Birarombiri kuwa mbere Nyakanga. Mikwango ni ku itariki ya mbere kuwa gatatu w'iki cyumweru turi gusoza. Puezero iri hejuru y'igice cy'imisozi ya Fizi n'isangano y'inzira zigana mu bice bitandukanye by'ingenzi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Uvira uri mu majyaruguru y'uburasirazuba, Mikenye ndetse na centre ya Minembwe iri mu burengerazuba bwa centre ya Minembwe iri muri burengerazuba bw'umujyi na Fizi. Baraka ndetse nayo iri mu majyepfo. Ibi bice byose rero twirwaneho ngo ifite gahunda yo kugira gutya ikaba yabyisubiza. Twirwaneho na M23 byashinjaga ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutegurira muri Puezero ibitero bikomeye zagabaga muri centre ya Minembwe no mu bindi bice by'ingenzi bituyemo abanyamurenge birimo Mikenye. Tariki ya 17 Mutarama 2026 twirwaneho yari yafashe Puezero ariko iyamburwa nyuma y'igihe gito ubwo yagabwagaho ibitero bikomeye byifashishije drone n'abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe za Kongo zizwi nk'abahibu. Aba ni aba special force ba FIDC bagabye igitero kuri Puezero hari mu bice kuri twirwaneho hari mu bice bya Puezero, hanyuma bikarangira twirwaneho irekuye iki gice cya Puezero. Gusa amakuru ahari nonaha yizewe atugeraho yizewe nuko Puezero ubu tuvugana yamaze gusubira mu maboko ya twirwaneho ndetse na M23.
urumva harimo difference y'amezi atandatu hafi igice cy'umwaka cyose cyari gishize P0 iri mu maboko cyangwa se iri ku ruhande rwa leta ya Kongo, abarundi FDLR ndetse n'abo bafatanya kurwanya M23 ndetse na twirwaneho. Ayo rero niyo makuru ari guturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munanyemerere mbashimire mwe mwese twabanye muri aya makuru, mbararikire gukomeza gukurikira ibiganiro byose bizajya bikomeza gutambuka no kuri Impuguke Info kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru. Tuzajya tubagezaho amakuru agezweho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu karere muri rusange, hano mu Rwanda ndetse n'ahandi hirya no hino hatandukanye ku isi. By'umwihariko tuzajya twibanda ku makuru agezweho. Ndagushimiye cyane rero, mwifurije gukomeza kugira umunsi mwiza.